Za kupovinu najboljih stripova i mangi na srpskom posjetite sajt Darkwood. Link sajta je u opisu ovog videa. Lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i u današnjem videu ćemo preći preko ključnih problema u samom Boruto serijalu. Pričat ćemo o tom očajnom power levelu, problemu modernizovanja anime i filerima koji definitivno prave najveću štetu samoj franšizi, kao i o njihovoj mogućoj kanonizaciji. Prvo da popričamo o modernizaciji animea, odnosno o novoj tehnologiji. Tehnologija je ogroman problem, a to smo mogli najviše da vidimo u mangi. U Borutu smo mogli da vidimo ogroman napredak u tehnologiji u odnosu na Naruta. U Narutu tehnologija maltene ne postoji. Mogli smo da vidimo televiziju kod komunikacije feudalnih gospodara, u par navrata smo videli kasete i bežični radio, ali to je sve. U Borutu imamo vozove, televiziju i video igrice i konzole. Konzole i video igre su šta više postale ozbiljan biznis u Naruto svetu. Međutim, takva tehnologija ne predstavlja problem za samu priču. Najveći problem što se tehnologije tiče jeste ninja oružje. Oružje uopšteno. Imamo par ninja toolova. Prvi najvažniji je Kote. Kote je ninja oružje koje je stvorio naučnik Otosuke. Ovo oružje je prvi put prikazano za vreme Chunin ispita i Naruto ga je zabranio. Ovo oružje može da koristi bilo ko. Čak i najobičniji civil može da stvori Rasengan bez i malo treninga i to sve zahvaljujući ovom oružju. U svitak se može zapečatiti bilo koja tehnika. Taj svitak se ubaci u Kote i kasnije u toku borbe je moguće iskoristiti tu tehniku bez korišćenja svoje čakre. Ovo oružje je moćno koliko i sama tehnika koja je zapečaćena u svitku. Njegov power level nije definisan. Iako je Naruto protiv ninja oružja i sam je koristio jedno. Naruto je koristio protetičku ruku koja može da upija čakru. Kad smo već kod upijanja čakre, imamo i ovo sočivo koje koristi Delta. Uz pomoć ovih sočiva, Delta je uspela da upije i kasnije ponovo ispali Narutov Rasengan u njegovom pravcu. Nije čovek, već je u potpunosti robot. Delta nimalo nije naivan lik. Uspešno se borila protiv Naruto u base modu. O miniganu i lightsaberima tek da ne pričam. Prije nego što krenem da pričam o tome zašto ovo toliko kvari anime, moram da spomenem i Otsutsuki. Otsutsuki su trenutno glavni neprijatelji u priči i oni imaju sposobnost upijanja tehnika. Iz serijalu serijal Naruto vs. Oda je sve drugačiji i drugačiji utisak. U prvom serijalu, pa i u dobrom delu Shippudena, moći su ležale u samim tehnikama. Tipa Rasengan, Chidori i tako dalje. Kako bi se naučile te tehnike, bili su potrebni dani i dani treniranja. Power level je u početku i tekako postojao. Kako smo se sve više odaljavali od starta, definisanost power levela se gubila. Tu dolazimo do Boruta gde Genin, koji nije mogao da pobedi Shikadaja, one hituje Momoshikija. Boruto serijal je mnogo daleko od početne ideje Naruta. Shinobi može da trenira 10 godina, da nauči 1000 tehnika i da bude poražen od osobe koja je za cijeli svoj život pojela jedno voće ili je ugradila u sebe ninja alat i dobila ogromnu snagu. Ninjitsu se sve manje i manje koristi i sada dobijamo te taijitsu borbe koji ne mogu da budu baš najbolje predstavljene. Čar borbi u Narutu jeste bila upravo u kombinaciji ninjitsua i taijitsua. I kod glavnog lika je tako, to jest kod Boruta. Boruto u trenutku kada je ubio Momoshikija jednim udarcem, dobio su Momoshikijevu moć, bez ikakvog treninga. U jednom trenutku budućnosti će samo odjednom uspeti da je kontroliše uz pomoć nekog plot armora. Momoshiki jednostavno neće moći da ga preuzme zbog nekog glupog izgovora kreatora i Boruto će jednostavno postati premoćan preko noći. Još jedan od ključnih problema jesu fileri. Dosta vas me pita šta su fileri, a dosta vas ima pogrešno mišljenje o istim. Pre 1-2 godine sam pričao o tome, ali ponovit ću u ovom videu. Anime obično nastaje adaptacijom mange. Prvo izlazi manga, pa ako se ona dovoljno proslavi, ista kreće da se animira i nastaje anime. Problem filera postoji najčešće kod dugih anime. Animatori počnu da adaptiraju mangu i u jednom trenutku dolazi do toga da više nemaju šta da adaptiraju. Oni onda na svoju ruku smišljaju i prave nove epizode dok pisac mange ne objavi novi chapter. Znači imamo situaciju sa Narutom gde je manga izlazila jednom nedeljno, a Naruto epizode jednom dnevno. Jedna epizoda je bila otprilike jedan chapter mange, što znači da će nedeljno izlaziti bar 6 filler epizoda. To je dovelo do toga da smo u Shippudenu imali čak 70 filler epizoda za redom. Imamo glavnog pisca, u ovom slučaju Masashi Kishimoto. On piše mangu i onda određeni studio animira tu istu mangu. Kada studiju nestane materijala za animiranje, oni smišljaju svoju priču. Znači filleri su sve što se nalazi u animeu, a nije delo glavnog pisca. Sad, u Naruto kanon spadaju novele koje je napisao Masashi Kishimoto. U Boruto imamo mnogo filera koji su poprilično očajni. Dva najbizarnija filera jesu kada su Shukakua, koji je by the way u Naruto opisan kao monstruozna zver, stavili u lonac, a pored toga postoji ogromna šansa da će novi Jinchuriki Shukakua postati ni manje ni više nego Himawari. Da. Onda je tu i time travel koji nemam pojma kako se našao u Boruto. Anime i bez time travela ima i tekako puno plot holova. Mogu tek da zamislim kakvo će stanje biti sada. Ali ipak nemamo razloga za brigu, ovo su ipak samo fileri. To sam doskoro i ja mislio. Verovali ili ne, ovi događaji tekako mogu biti ili već jesu kanon. U Naruto je bilo lako raspoznati šta je
filler, a šta kanon. Međutim, dolaskom Boruta dobijamo anime kanon epizode. Naruto je pisao Masashi Kishimoto. Završetkom Shippudena, Kishimoto je odustao od pisanja mange i predao taj zadatak Kodachiju. Masashi je samo supervizor Boruto mange. On je lično pisao Chunin Exams Arc, mada i Kodachi tu umešao svoje prste tokom animiranja. Filleri su sve ono što je napisao neki random čovjek iz studija za animiranje, a anime kanone je napisao Kodachi lično. Masashi Kishimoto nema veze sa njima, ali su te epizode delo Kodachija. Kodachi je, kao što sam već rekao, glavni pisac, tako da su sve one stvari o kojima sam malo pre pričao, Inshiki Arc, Time Travel i slično, kanon. Sad pogledamo koliko u stvari filler epizoda Boruto ima, vidimo da do 170 epizoda filleri čine oko 20 epizoda, što generalno i nije tako puno. Ovo nam dokazuje da Boruto nije loš zbog mnogo fillera, već zbog očajno napisanih epizoda. Ako kao kanon uzimamo u obzir samo stvari iz novele i mangi, onda je skoro sve što smo videli filler. Jougan, Sumire, skoro svi Konohini New Gen timovi, dobar deo Chunin ispita i tako dalje. Sad, zašto je ovo ovako? Jednostavno, Masashi Kishimoto je napisao Chunin ispite i to je krenula manga. Mi u mangi nemamo apsolutno ništa pre događaja na Chunin ispitima. Ovdje je Kodachi pisao scenario i pravi epizode, dok je paralelno sa Kishimotom radio na mangi. Anime kanon epizode služe kao dopuna za priču iz mange. Kao što kod Masashi Kishimoto imamo novele, kod Kodachi imamo anime kanon epizode. Sad, da prokomentarišem malo ovaj novi Kara Arc. Ovaj početni deo Kara Arka je anime kanon i on nam je dopuna za Kara Arc iz mange. Kad u jednom trenutku priča dođe do mange, dosta čaptera će biti adaptirano u kratkom vremenskom periodu. Vidimo tog novog lika Depu koji izgleda kao odličan negativac. Ovo je prvi negativac iz Boruta koji mi se dopao. Mada o tom potom vidjet ćemo kakvu priču krije za sebe. Drago mi je što su obratili pažnju na power level i što Boruto nije one hitovao Depu jer bi stvarno potpuno si uništilo Kara Arc. Iskreno mi je dosta da Genin glumi se i tamo i One Punchuje sve ispred sebe. Kako je krenuo, a ako ne napravi neku glupost u budućnosti, Kara Arc bi mogao da bude i najbolji Boruto Arc do sada. Ovaj novi Rasengan me malo plaši jer već vidim da Kodachi nema ideje za nove tehnike, već samo reciklira i redizajnira stare. Mislim, ovo je bukvalno Rasen Shuriken samo u manjem obliku. To bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svidao. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe i do sljedećeg videa pozdravlja vas Balkanski Uchiha.